Manipurgi issues hai tare ko hoji miyamna yamna awaba chetheng ma phangiba Manipur crisis ki situation sida crisis asibu ekogi manage toba natra crisis asibu handle tawna na bahona rakpada haiba crisis asi ekoi magi kaya dagi magi perspective miyam ma pinara kanda crisis si ekogi at certain level ekogi engineer toba manba at certain level masi manage toba manba gi aspect miyam ma sumyam ha dagi hainara galai adubu Manipur da Megi Tanghum the Hawaii and Hainari crisis, Sigi Magi, actual Magi layout plan, Natragamastugi, Maru, Baho City, Komiamna, 2005, 2007, Sidista, 2008 Sidista, Anis de Yakanamana, focused over. Karino Hamatam, the Sigi Matam Sida, Maruena, some rifles now, Ekogi Maruena Manipuda deployed to Riba, some rifles see counterinsurgency, and Ekogi Indo Myanmar border management, and Sigi responsibilities, Makoida. Government na koi delegation si tawra kanda moida masi ani responsibility ani si sinai ko ada cross koi boundary management ga border security management ga counter insurgency ga ani si punna Assam Rifles na pai raga operate tawra chahi nifu yang khayen lak pasida Assam Rifles da sinari ba sigi thaba ani sigi manung da khwai dagi yam hena critical oiba ekoi ya dungula ba ngasai gi counter insurgency gi operation gi manung channa ekoi ngasai gi chathaba thabak ne di hairaga state government sigi concurrence yaudana makoina yam sathi thaba ma torome madudi kaino hai kanda maruina matamdu da koi kuki militants ni hana haiba certain ekoi armed groups apunba ekoi kunga mari manga se masi makoina mobilize toroga makoina moisi ekoi some kind of ekoi agreement amada understanding amada ceasefire na traga ekoi suspension of operation gi type ta moina policy ma already moina implement tawle na 2005 ta adu without the concurrence of the sagi state government ado hariba potsi 2005 6 7 yorkma tamsida state police ti madugi knowledge se Assam Rifles na state government the pidram na police knowledge laitre banina makoina state police ke juma tamdu da counter insurgency ja document kanna koi maroina combined force na hire kanda state police yauraga operation me am tawfiba thodok am su leiba adu matamdu da state police na koi counter insurgency operation moina su tawma tamsida Assam Rifles na already peace talk ta moigi on capacity da taw deal tawraga kut thanadana leramba group ama state police na ekoi moigi operation da ekoi thingna ba yaukre maduna maram oira kanda state police na operation chalak matam dadi kuki gi khulai paiba singsing mathak ta jo operation se tarokpa adu Assam Rifles na di already moiga agreement ama tawleramba dagi moidi Assam Rifles na kuki militant sing sida di moidi karigma makhan de operation tawdana understanding da leramba gi porama leramba da high report se 2008 ta masi formalize Manipur government party moina pusala kanda India government ne Manipur government ne aduga hojiki hariba kuki gi kulai paiba group mayam siga torokanda tripartite talk suspension operation gi tripartite talk se 2008 ki August thada formalize tawe adeda lure idi hariba masi gi formalize torokpa potsi lakma tamda kuki kulai paiba kambu se masi amuk phoba India gi security forces singda amadi state police da moina makhalamata gi ekoi encounter ambush or any kind of military operation amta moina tawgiba leite haibadi makoi si kari mo mata da ekoi hostile oina ekoi gi territory manung sita exist away habagi mami ta gi bagi official record leite adumaina leite ba group sing se masi Assam Rifles na Manipur government yauraga India government na kari gi moiga peace agreement ama tongnaraga moisi phong na miya marakta phong na puthorei no underground ne hairaga kaimta makhalam tagi operation su leite ba kambu ma phong na miya marakta puthoraga India government na moise tolo phulaga game saraga ekoi Manipur gi territory manungda thamai si karigino haiba wang si hoji meyam hangnari si adune adu tagi kharaga wa hangana yeng matamda hariba madugi moina puthorei ba khulai pai ba kangbu meyam se sigi manungda Myanmar dagi originator rokpa Myanmar da bole pam bagi record laiba 1990s da dusu angan bewari nate Myanmar da koi khulai pai ba arm group ki leader oirakpa adu misak se pusalaga ekoi sida game saraga thambada yausalame ar masi India gi intelligence na khangdabane na ekoi na lobu yaro ado hariba misi amu Manipur changa matungda chahi ani uhum khakta da Indian passport pairamba Manipur citizen on thombagi record se leiramdana home ministry na 2019 da June tha daida Manipur gi home department ta letter thara kanda sigi misak se sigi leader oiba misak se magi antecedents check toroga spiro oma je kamaina 1990 da vote lepamba aduga 1994 da 93 da India da laga kamaina mana Indian passport pairi no maji Manipur citizen kamai oirei no haibase maji gi record pio na home department gi report ko gi bagi lewari leide ana sigi por mayam sila kana matam du dadi matam dugi civil society sing mayam na khalam bachina any kulai paiba kambu amabu India government na Manipur government na akoi gi goodwill da akoi gi peace talk to pusala ga di magi holistic magi intention si
tangdu leita ba purang na ba chingda law and order gi issue leita na ba miyam gi security da sok na ba duga chingda ko gi unlawful ba activities ya handa de bang ta mo si mention da pusan mane na khala kan miyam na matam du yam kana critic tau gi de adu bo ji ngasi ke no gi miyam na yam ngang na ri ngasi ke no hai ba party si gi ke ne hai group se masi gi spokesperson oi ba silent hawkip se ma masana matam du da 1996-97 adu ai du da mana ihan hana ai gi interview TV interview ma pi ba matam da mana hai ki ba se ai India gi mayok ta lan ho nate we are not waging war against the Indian Union ai na ngasi kulai pai ri it is just to defend our villages from the aggression of the Naga hostilities hai bane Nagagi NSN IMG Nagagi kulai pai ba sing na gi village sing da lan tarak padu ngau thuk tana bai damukta ai tangai phadana ai kun ngak chana ba kulai pai jabani ai India government gi mayok ta lan ho nate hai ba se mana interview da hai rim ne adumaina India mayok ta lan ho nate hai ba kangbu ma India government na formally suspension of operation tawraga camp da designated camp da phone na puthora thamaga tolo piraga chahi kun thamai se kaino hai ba wang si yam chawba India gi ex sector gi chaw paisa am chalan ba aduga India gi mayok ta lan ho do ba kangbu mu kari gi kulai pairaga paisa tolo piraga kai yoga thamai no hai ba wang si ne si lai si adu hai ba kangbu du ne ba ngasi megi Manipur gi crisis gi manungda khwai gi chawna generate ba operate tawrai ba and all form of gi atrocities mayam sida chingda harsh gi terrorist aggression ama chathara ba pot mayam chingda opium poppy cultivation gi lai ba expansion gi kari gi lai mayam se masi puna moksi adu da loina moi sing gi involvement yam chawna la ba ne adu huji lai ba question larger question di kaino adu ba kangbu sing ado adu gi top leaders sing du gi marakta gi moi gi family members sing na Manipur gi state politics ta state ki assembly da member wana pusalak pada adu su mu ya thoya adu tawdi adu ba arm group mayam gi family members sing makoi gi cadre sing makoi gi mi sing sina aikoi gi state ki assembly aikoi gi state ki security gi ladiba law and law frame ta wodori ba aikoi gi sigi kano stage da sigi kaya tare sigi area stage da makoi gi mi sing sina penetration toksalan gi targa di state ki ladiba legitimate law establishment sing sisu moi na su control to ba ba asona kan de ba militant activity terrorist activity sing su moi mi na control to ba adu ta ga di state sigi magi sanctity amadi state ki law and order gi issue ji krai da kamai na masi chumna thamang am godoino masi influence to roidra haiba pot si yam chong le ana achauba organizational level da sigum level da to budi lai da na akoi gi chumna khaki akoi gi se board ki council gi exam ga to ri se prem sigi exam conduct to matam da controller of examination se controller oidui se si karam mi wen ga kan magi immediate macha nupa na nupi se exam si appear to godo oiraga di controller examination we bi ya de tam man di kai no that there are certain out of secrecy ngak to ya da ba out of secrecy le ba madu magi family member na exam thani haraga mana question set to ya ro ba mana nang controller examination ya ro ba secret code khang ba adu ta ga there is very high chances of tongni have na te but chances of influence magi macha adu gi haktak ta magi nungsi bana amana tong bi ya have sin mar to dream ne ba ana chum da gi exam the forward mine tawra kanda leba ki chawgraba out of secrecy arun bangak pa haiba kwai gi maru oigraba leba sigi security gi national security gi state security gi border security gi no demographic security gi land gi kari gi leriba mayam sa masi puna maksi nga ka doriba office adu da madu puna madu violate toruk pa yabagi advantage yam chawng leba khulai paiba lalolup singi magi family members sing magi nupi sing haiba office tu da changel laga thabuk tawhan ta raga di where is the asagi code of security do karai da kana maintain to dino kana ngak to no haibis neba ano haibi issue si lak matam da hojik si ahan bagi me gi tang hom de horo ko irang si matam do lang matam da hojik chingi area do expansion to rokan da di han le man narrative me am se loina ma hojik flip to re kai no hai kan da now there is no question of asagi Hindu majority na Christian minority attack to buni haiba adu ma khan gi narrative to ko gi maru na kuki separatist group me am na push to narrative do si disana we are right because they have started targeting the very much ko gi Christian brethren mo ching da le minari ba nagagi chin long mayam da mo ngasi attack to chale natra then majority minority mete majority kuki minority haiba narrative to ngasi nagaga kuki gi marakta if you look at the assembly seats sujik 10 on 10 ni then territory de yeng matan mo na su changko maru strategy ko ba mayam mo su control to there is no question of adu su like admai to na leram ban narrative mo na sanaram ba Christian gi narrative mayam amagi mayam puna maksa ngasi loina dibang to ma tungda hojik hena dangerous odi adu mayam do loin to khra da hojina mo anoba government sigi magi kanoma setup ama torong matam sidai da haiba terrorist group mayam ama militant group mayam ama bu lead toroga puri ba kangbu du gi family members na aikoi gi state ki cabinet ta state ki assembly da moi mayam sin yaushal le ra kan da out of secrecy si kamai na ngak to no ana nemcha kip jen natraga kim new housing hawkip hangsing natraga any other obi haiba mayam na ga gi sinau sin ngasi puthore ise masi gi magi certain logical oiba argument ma yam chawni yawi adon masi nemcha kip jen na deputy cm oiga di sona kan da le ba KNP ki chairman UPF ki chairman oiba thangbo kip jen do
mana deputy CM oibasiga kari khenage haiba question la because they are sharing the same bed, same room, same kitchen, same home, under the same roof. Family ama khatani aduna adugi potu tawta agadi India government na India ki constitution na Manipur government na ekoi deputy CM si ekoi kanoma da ekoi UPF ki leader da militant leader da UP deputy CM ama thangdopuga chamana na in spirit lobum thokdabra haiba argument se yam chawna lakuduna naga ki sinau singna mana office paile leragadi mana hojik na RDN PR paisal le travel affairs paisal ama adu taragadi mon da thaja basi kamai thamdun mon hojik ti Chingda leriba scheduled tribe natraga ko tribal gi leriba community sing mathakta hojikti anoba binary antagonistic oba binary tholamnina masida trust deficit gi issue se yam wang khalabnina makoi ani sigi marakta amada hojikti absolute power administrative power political power se pibada state sigi magi transparency amadi rational oiba ekoi bias oidaba adu makal gi justice ama deliver tawna hona bada nakalani sigi party si yahon bada khudum chadaba legani habase puthalaiba argument se masi yamaram chaina yahan mai tamse